Hello, I'm Axel and welcome to the new Mladinska Odaya. We spent one day in the farm of Marco family and discovered how is farmer's life day by day. Nee, mijn... Hoppa. Bible, apagito. Samo nobenega jezika ne znaš posebej govoriti. No, oto. Ja, tu ne. No. No. Jo, pa videli, da ženske pijemo. Ženske pije, moške pa nič, ne? Noben od nas ne pil, mama pa že pije. Ja. Pa jaz sem tudi pila, ker imam kozarec pripravljen. Treba pa samo ženske pile, ali kaj? Ja. Samo da te pil, ne? Moje čisti. Ja, kakve debele mikice imajo, rekovaj. Jo bo kaj, ja. Ja.
Tukaj še kaj v štalo, gremo! Gremo! Princeska naprej. Op. Pujšati bo. Probale oči, da vidite. Evo. Čas? The world is changing. Cultures and merging, and some places are becoming more and more multicultural. So is Slovenia. New generation of Slovene citizens give their opinion in our next video. Sawa sawa lowi, gara bukelewe. Sawa sawa la, se sato. Londo yoso, daga yawale. Warendi sawa sawa la ya, sumu ya la weta. I didn't know it at all until I met my husband. I had never even heard about Slovenia until he told me I come from Slovenia, and I said, what? Where is that? I believe the whole issue of dividing people based on the looks of the skin is something that we need to address and fight against, because it was a creation, it's a human creation. It has nothing to do with biology. When I came to Slovenia, I still feel like people look at me a lot. Not everybody, but a lot of people do that. Immediately I come around, maybe someone will be looking at me in an awkward way because I have a color. You know, people look at you differently. The thing is, the color of the skin is an obvious difference. And it's not just a neutral difference. It's something that has a baggage. Druga stvar je, da pač glede na to, odkot izhajava, sva bili z sestro vedno pač opaženi, vedno so naju gledali, tako da, kar se tega tiče, se zame pač ni nič spremenilo, ker vedno sva pritegnili tuje poglede. Edina razlika je zdaj, da pač vsi vedo tudi moje ime, ne. Nasploh tako neznanci ponavadi ne vprašajo, ampak če komu govorim slovensko, so včasih kako lahko da dobro, da si se nauči, tako pa jim povem, da v bistvu sem se rodil tukaj in že od začetka govorim slovensko. Hvala.
Veliko krat se zgodi, da dobiva jedilno karto v angleščini ali pa da vedno nas sprašujejo, kje ste se naučili tako dobro govoriti slovensko. Še posebej poleti se obračajo na naju v angleščini, ker je pač sezona turizma. Tako da to se kar pač dogaja, no? Da so ti neki stereotipi, da ne dojamejo, da smo lahko rojeni tukaj. I looked at this small country with a lot of connection to different countries as well, and the way it is reserved, it has its forestry and the cleanness and the people. I've never been insulted at all. In my view, many people in Slovenia really do not comprehend that you can be a person of darker skin and be Slovenian. Ponosen v smislu, da res ne bi izbral nobenega drugega prostora, kjer bi pač države, v kateri bi se rodil. Slovenija je res dom že od začetka in tudi ko gledam druge države, veliko ljudi se hoče preseliti tja, ampak meni je tukaj zelo všeč in ne bi zamenjal nikoli. I can also be identified as a Slovenian or Slovenian citizen, so I definitely have multiple identities. Pravzaprav ne, jaz se kar imam za Slovenko, Novomeščanko, če rečemo, tako da pač tudi živim tukaj, imam svojo družino tukaj, moji otroci hodijo v šolo, tako da v principu sem ponosna na svoje afriške korenine, ampak ne, čutim se v celoti, bom rekla, Slovenko in pač moja himna je Zdravljica. Welcome to a hidden workshop in Maribor, a place where hundreds of clocks are ticking, but time stopped. Moja družina pa je prišla v Maribor 1876, prva delavnica je bila na Lentu, ob reki Dravi. Ko se pa je center mesta prestavil, se je potem preselil višje v sam ta prostor, ki ga je 1902 kupil.
čas sigurno ni iluzija, ne, ker se staramo, potem se že vidi, ne, vse se spreminja, čas definitivno ni iluzija, je po mojem ena izmed najhujših stvari na svetu, ne. Čas zaceli vse rane. Se spremeni, ne, zdaj si tu, pol te ni. Minljivost naša človeška ali pa stvari je vsekakor krepka zadeva, ne. Je že minilo 70 let, pa še nič se ni spremenilo. No, to je stara slika od delavnice, ki je izgledala pred vojno. Po drugi svetovni vojni so nam pa ta lokal zasegli. Spravi od konca druge svetovne vojne plačujemo najemnino. Kar se pa mi ne zdi pravično, ker to najstarejša delavnica v Mariboru, ki bi mogla biti v rokah pravega lastnika. Ko uro popravim, dobi vsaka posebno številko, pod katero imam napisano, kaj je bilo napravljeno, kdaj je bilo popravljeno. Tako da vem točno po naslednjič, ko jo prinesejo, kdaj je bila nazadnje popravljena. Za mojo kontrolo pa, ker čas tako hitro teče, da moraš vedeti, kdaj bolj spet prinesti, popraviti ali pa namazati, ne. Stvari zapišem, ki sem jih popravil, komplet, ali pa kakšen del nadomestil, drugače sem pa ur popravljal že mnogo več, ne. Tako da sigurno je številka več kot 10 000. Moj oče, on pa je imel tudi takšno knjigo, njegova številka pa bila 68 875. Bolj ko je družba zakomplicirana, bolj nas čas preganja, več čas nam potem manjka, ne. Ja, premalo časa, vedno mi čas pobegne, ne, zato pač hitim, delam, ne. Živčno zelo takega dela, ne, po mojem, mislim, lahko vrgel vse skupaj pa gor skočil, ampak pol ni rešitve, ne, mislim, moraš biti potrpežljiv, ni druge.
naredi kar preskok, ne, to je ravno to, ne, teče počasi, mine pa hitro. Dostkrat koga, kaj vem, ne vidiš dolgo, a pa ga vidiš, kaj vem, 2-3 mesece, to pa se ti zdi, da je enkrat fejst postaran, ne. Pas je še za pri življenju ali ne več? Cel še je pač, ne, ni pač hudo lep, ampak Ja. gledajte, ko bo baterija prazna, pol se lahko to tudi zamenja. Ja. Bela cesta, prede to, da nisem ni prišlo, Se bi se zgodi. takoj videl, kaj je. Se zgodi, se Ampak zgodi. da je pa vse čisto. Gledam na vrtno pa in imam gor, ker doma imam na vsaki steni v stanovanju, ne ure, dole vidim, ne, Ja. tu imam pa na roki. Kar lepo nositi. Ja, hvala lepa. Prosim, srečno. Še to, kar ne poznam. Pri nas je en pregovor, en aforizem, ne, ko bo vse ure kazale enako, bo konec sveta. Mahmoud and Adel were recently given asylum in Slovenia, and they currently living in Maribor. They share their experience in our next video. Jaz sem Mahmud, sem iz Sirije, iz Aliba. Po poklicu sem inženir. Živim v integracijska hiša. Star sem 27 let. Jaz sem Adel, star sem 23, po poklicu sem študent matematiko, govori arabsko. Maribor. Maribor, ja, Maribora. I started from Syria to Turkey, and the borders were very dangerous because there is a lot of people from Turkish and shoot at us, but we escape, and then we enter to Turkey, then by boat, and the sea
was very dangerous because waves were very high. We were about 64 people in the same boat, small boat, about 9 meters. But anyway, we escaped from the war. The life was in Syria very perfect, very easy, and people will help you always. The life now in Syria, it's very complicated, very hard. You can't live in Syria. Everything in Syria changes. Feeling, yes, and dangerous. Every moment you will feel in dangerous. You can't do anything. Just feel like afraid. You don't want to go out because if you go out, maybe there is a lot of dangers for mortar or shoot on you. It's like a dream. Nothing, just staying in the house and going to university and go back to house. This is our life during the war. If I stay in Syria, the Syrian army will request me, and I have to go to enter in this war, and I don't want that. So I traveled. All my family stay in Syria because we don't have enough money to travel. Every day I talk with them, and I know about the news. And I ask them how many bombs today, and they say 10, 12, every day there is bombs. Family is die Syria. Family what's up بس ما في نوع شبكي لا يعني أحيانا بالشهر تجينا مثلا ساعة ساعتين هيك أحيانا ما بتيجي حسب. How many times did you talk to them since you are in Slovenia? مرتين 2 times. كنت يعني مكيف وكان عندنا محلات وكان عندنا أرزاق وكان عندنا مال وكان عندنا كل شيء كله راح فجأة كله فينيش كل شيء بنهار وليلة من هيك فجأة فينيش كله. أهلي هلا محاصرين بمنطقة وما عم يحسنوا يطلعوا هلا الجيش لا. Do you still have some friends in Syria? A friend? No. لا all ماتوا. This died yeah. Labdom? What is this? Lapot. I spend all my time in my room on internet trying to learn how to cook, how to learn Slovenian or watching movie. That's it, all my time. But I spend at least 5 hours for cooking every day. I wish peace will come to Syria and I can go back to Syria. This is my dream. Because I miss my family. I can build my future maybe because it's my mother language. It's easy for me. The Slovenian language, I don't know, maybe it's easy, but for me it's difficult and complicated, but I will try. ما بدي أرجع على سوريا. ليش ما بدي أرجع على سوريا؟ لأنه سوريا هلا أنا بدي أبني مستقبلي هون
واستقر هون مثلا ما بدي أرجع على سوريا أرجع، لأنه بسوريا ما كل شي راح لنا بسوريا. شو بدي؟ حرب بسوريا، شو بدي أرجع؟ قلت لك بعد ما يصير السلام، إذا صار سلام بسوريا بدك ترجع على سوريا؟ ما راح يصير سلام. تيسوتش حتى تهدى تيسوتش ليت ستوب سوريا. How the architecture of a building influence of what is happening inside. Let's watch. Everything that is comfortable about the seat, and if it's warm enough, I think you fulfill all wishes of students. You know, we are technicians. We don't have so much feeling about the colors. I don't think that architecture of this university gives me any motivation for studying. I don't care about the furniture or the colors of the room or other things. It's just the people who bother me. If you are working in the nice environment, can profit your work. I have not been to the White Building. Is it for everyone? It's really nice. It's a good atmosphere. It's new, so everyone can come. The vibe is a little depressing, but I should not be picky because I'm happy that we got the place.
One late afternoon in August, a village band, Ver nad Lashkim, was playing in the Kershko library in the company of majorette of Maida Malguch. Thanks for watching and see you next month.